Nā, hea ki ngā kōrero o te wā, kei ngā huarahi o te Wairoa, ngā pirihimana maupū, whai muri ho i te whakapakotanga o te pū, ki ngā pirihimana i ngā rangi whakatānei. Hea ki ngā kōrero i rere te mata kotahi ki te whare o tētahi pirihimana, me te mata kotahi anō ki te whare pirihimana o te rohe i ngā rangi whakatānei. Kei a te rina kōwhai, ngā tai pitopito o te wā. E mōhiotia whānui tiana ko wairo te orokohanga o te reo o Kahungunu. Āna ngā puhinga o ina tahira, irihia ai te kēkē ao ki runga i te taone nei. We've seen over the weekend a targeted and direct attack against one of our staff and the wider Wairoa police community. As long as that threat exists, we will make sure that we have adequate police response to it. Takahia ana te ture ki te whare pirihimana o Wairoa me te whare o tētahi pirihimana tonu. What is clear, a shotgun has been put through the front door. Later on, the following day, we've also found similar shotgun damage to the Wairoa police station. A little bit of a shock, I think, for the community, and this sort of thing doesn't happen in Wairoa, and I just don't know why they didn't even want to think of shoot at a police station. Hei te kai tiro, nā ngā mahi hoko tarukino, whakapō auau i wainga nui ngā kēnge i ngā marama tata nei, I pupū ake ai, te riri. There's been inter-gang conflict in Wairoa for some time now. We have, as a result, stood up an operation a few months ago called Operation Haurua, which is a all-of-government, local government wraparound where we involve community leaders, whānau, and also even gang leaders to be involved in the solution to this inter-gang conflict. It is on the rise across the country. Hei tā te mema paremata o te rohe o Ikaroa Rāwhiti, e a wangawanga ana ia I te haumaru o te noho o te hapori o Wairoa. Well, obviously we've got gang presence in Te Wairoa. We've also, no different to any other small rural, predominantly Māori communities throughout the country. But I do know that the community, led by several of our maraes, our kaumātua, along with the police, are making a stance to eliminate any threat or danger. I'm also conscious that P and other illicit drugs are harming our community. Aha kua I puta mātou kāmera ki ngā tiriti o Wairoa, kaore he pirihimana I kitea. Te rina kōwhai, te karere.